Evo, pozdrav svima. Prošle godine smo onak iz Zezancije snimili 4 videa kao poziv, ali smo vas pozivali u subotu, a u subotu je već trajal meeting u Prelogu, pa evo danas smo... Sjetili smo se kasno. Nama je već počeo meeting. Nama je već počeo meeting, tako da vas pozovemo, znači, na vrijeme. Četvrti jubilarni. Kuhal se bude grah. Najvjerojatnije oko 1000 porcija. Pa bi bilo dobro da dojdete u čim većem broju. Da se to more pojesti. Zaleti hladnim alkoholnim, bezalkoholnim pićima. Zoki se bilježi na 20 porcija opet. Dobro, Zoki bude dobio bon gratis. Ove godine obaramo rekord. Prošle godine je pojeo 20, a ove godine ide na 25. Znači, meeting traje subota, nedjelja. Si uopće rekli ljudima koji datum točno? Pa ljudi znaju koji datum. Ma daj podsjeti još ne. Znači 5. 6. 9. 5. 6. 9. 5. 6. 9. Znači gdje? 5. 6. ovog mjeseca u Prelogu na letilištu ZK Rode. Zabavljat će nas Mustač Band, znaš ono šudra, vozi i šudra vode. Kako smo već rekli, postoji mogućnost kampiranja. U slučaju hladnijeg vremena može se spavati u hangaru. Nedjelju se meeting nastavlja u 10 sati ujutro. Do sad je prijavljeno do današnjeg dana 46 modelara sa blizu 200 modela. Znači, respektabilna brojka. Bude možda kakva razlika u programu od prošle godine? Znači, subotu u 10 sati imamo dječje radionice. Pa vas pozivamo, ako imate i klince, imat ćemo znači, za najmlađi uzrast, vrtićke dobi, radit će se papirnati avioni, prezentirat će se modeli, možete sudjelovati u tome ako ste voljni, ako ne možete po svom programu. Tako, Zoki, kaj boš ti rekao? Ne bo niš rekao, ja budem rekao. Znači, novost ove godine rekao si da su prijavljeni modelari, znači prijava je obavezna. Obavezna prijava, bez prijave niko ne može letiti. Znači, svaki modelar kada dođe na letjelište dobit će svoju iskaznicu sa brojem. Kad će imat oko vrata, tek onda će smjeti letiti na letjelištu ograničenom graničnicima. Znači, kaj se tiče zakona, svi smo, znači oni koji se prijavili su zbavljeni i mirni. Tako je, svi koji se prijavili su zbavljeni i mirni, dalje je na nama. Znači, ne bo niko došao i stisnuli kaznu na avion? Ne bo ti niko stisnul kaznu na avion jer si prijavljeni već uredno. Kaj se tiče onih koji bi došli kao pa bom došli malo pogledati pa bom možda letjelo, nažalost takve stvari ne bude, pa bolje da se prijavite pa onda dođite, ne. Čekaj, još ima prilike za prijave ili su prijave gotove? Prijave se primaju do četvrtka na večer, znači do 8 sati kako smo već napisali na forumu. Znači, ako još niste, imate još malo vremena, pa dajte. Budemo link stavili još jedan put. Tako je, kaj se tiče vremenske prognoze, u subotu malo vele neku kišu, nedjelju ok, ali nadam se da bude se to sve skupa razbistrilo, koji ovih godina, da bo sve prošlo u najboljem redu. Ne bre nas malo kiše spriječiti da se družimo i to. Normalno. U slučaju kakve eventualne kiše imamo te se gdje skloniti sebe i modele, tako da nemate ni za to brige. Biće postavljeni dosta suncobrana, mjesta za sjedenje. Eto, da ova najava ne traje sad pol sata, nego da je maksimalno skratimo. Ja budem sad dal jednu ovak riječ, završnu riječ našem Bojanu. Hvala lijepa. Ovak, za kraj pozivamo vas na jubilarni 4. po redu modelarski susret koji se održava u... Dakle, ne u, nego 5. i 6. rujna. Dakle, subota i nedjelja, svi ste pozvani. Zoki bo vam sad rekao di. U Prelogu, na ZK Rode. Ne, v Priloku! Je, istina, dojdi Prilog. I ti! Daj skupa. Dojdi i ti! Čekaj, ja sam prsta pozabio še. Dojdi i ti!